جرونای کردستانی روجاوی کردستانی دما و خوش ببینرین هجا ایرو 26/6/2026 امی جوره بلتانا دانی ساعت هفتان پیش کش بکن اشتیوی ناو برید. بری جاری کنه دما خوش ببینرین هجا امی ایروج روشا دیلگرتیان دست بی بکن جبرکم کمک دیلگرتیان آکوش 45 کسان پیک دهات ایرو هاتن بردان و ساعت پشت نیوروژی گهشتن باجاری حسکی. بردان دیلگرتیان ده چارچوبیا لحفکرنا دنا برا قصد و حکمت دمکیا شامی ده پیک هات. نوچگانی مجه حسکی را گاندن که 45 دیلگرتیان دن ین لگل حکمت دمکی گرتی بون ایرو هاتن بردان. اف دیلگرتی بمهانه ده زندان حکمت دمکیا سوریه ده بون. پشتی لحفکرنا پیمانا بستونه چلیه یک جخارین سرکه والاکرنا زندانان و بردانا گرتیان بو. ده آدارا 2026 کما یکمین یا دیلگرتیان هاته بردان. هری داویه جدیه که هزیرانی ده کما که شهروانین یپجین دیلگرتین حکمت دیلگرتیگین حکمت دمکی یا شامی ده بون هاتن بردان. ده چارچوبیا پیمان ده حتی نها بیتری 1100 دیلگرتی هاتن بردان. بری بینرین هجاف دیمنین بریا چند کلیان ین کیفخوشی مالباتین دیلگرتیان بون کد وقتا بردان کما داویا 45 دیلگرتیان آنگو کما 45 شهروانان پیک دهات ما و بینرین هجارا پار وکر ام بنوچا دریزه دمی دوام بکیم که اوجیم حکمتا دمکیا شامی ببلندکرنا نرخ سوتمنیه را روشا جیانی یا لوالد آنگو لتوای سوریه زحمت کریه بروشان جبر بوهابونا نرخ سوتمنیه خلکی پاریزگاه حسکه بطایبتیم داد که من قادان و نرازبونا خواه نشان دادن خلک خامش تو جاره کردن ده ساعت سحاری ده لقادان بون او داخوازین خواهین لسر ویه که آنین زمان نوچگانما سارا حسن او حوالی می کامروان احمد مراد ده دما خواه پیشاندنان ده به وان ربو او دنگی وان جی رادی کینن. تماشاوان ایجا از نهال چرخره فلاحینم قولور همی گلن قامش رو داکتنا قادان به یک داخوازه دبیجه ام داخوازه کن که سوتمنی که بها بونه ورن داخستن به پله کو بهابونه داکهون جبویجی داخوازه خلکی اکو سری چند روزانه 6 روز زیده هفتیه که خلک به بیرنگی داده که قادان به یک هلوسته یک دنگه دبیجه نا جی قطبونا کهربیره نا جی قطبونا مازوت ره و دمک گل داکتی قادان به وی داخوازه به وی گرمه کو هاوینه به تایبت ام دوارزه هاوینه دنه کو گل به وی گرمه یک داخوازی دکن کو کهربه وان وره مازوت وان وره و هم جی ام راستی جی بکار به خلق ایدی برومت جیان بکن ابو چند ساله خلق برخود دیج بو کو جیانه که راحت جیان بکن از کارم هنک پیام بگرم یا بو تنها داخوازه تا چیه تداکتیه داخوازه من تدبینه وی گرمی ام درکتنا ملت برچیه ملت فقیره يعني أف بلدي ما أغنى بلد في العالم نفطي بغنم يعني وأفقر شعب الفيد عشت تدبينه في قرمان في قامش لو بي كهرباء
بهايا وآوا جمدي نافخن أم تخازن أف خيراتي في بلدي بشكل عادل بوزع يعني أم خيراتي في بلد بينا أم سر في أرضمانا دفاع في ولاتي كريا أم نهاجرينا أم تعطي خدمانا ولاتي خوش بكن يعني نعم باز بدن وأم تخازن طلباتي في ملتي بجهورن مازوت بهايا بنزين بهايا أسعار مواد قش بهايا يعني عالم فقيرية ضد عيشة عالم فقيرية ضد عيشة يعني بس أم تخازن فقير عيشة كريم بعيشة معيشة كريمة بعيشة تدبيني فيجر من أملت قش دركتي فيجر يعني جبرشينات دركون يعني بلا ورن ملت ببين شام ملت بينن نخشيا ملت بينن يعني نخشيا ما بين بأم تشنا خشية عيشن أم ديولتي أم تخازن أفاب أم تخازن خوش ببي يعني سپاس از داخوازا یا بوجی بگرم یا بو هنچ که داخواز دکن که اف تشت بها ای بها بونه ارزان ببین و آلیکاری بواره وره کرن حتى اف قرار درخستنه ومازوت هلدانه وبنزين هلدانه وكهربتهن ومتقاعد راتبه متهن اف شازدمه مرقق نستنديه شازدمه وحتى اف قرار درخن او مسؤول في ولاتي تدبر في ملتي بری بینرین هجا اف بروژانه لپاریزگاه حزکه بطیبت لباشر قامشت و در دوراوی خلک لدجی بوهابونا نرخ سوتامانی دسریه ده او پیرجی بوهابونا نرخن دن ین کلو پلان جیم تلکیم بویا ویل دار دخن اف دانی سحاری بون اینها دوان کلیان دجی لباشر قامشتو خلک جاره کدن لسرینه و جرینه لنوا کلونا لسرینه امیش بو ورگرتنا آگاهین هری داویه او هر وها دنگه خلک هرمین لسرویه کشین امی بری خوب دنگل نوچگانم جودی علی به مرا آمده ام جودی دماتا خوش بم دماتش خوش بله جودی از سما جویه که دست بکیم نها تل سری اوریا کتل سر کیجانن لکودریه و لالیه که دنج لپشتا آگیر خویادی که تشتا کت جورج مرا را گینی چیه پیامین کو سرکین کو حتی نهال لور درکتنه دماتج خوش بسردار چخو افدم کجبو باشکرنا روشا جیانی بتایبت نرخ مازوت و بنزین خریدات کون کولانان یعنی کریزا کمروف کاره به جهنه کی عالی خدمت ده درکتیه بتایبت ل پاریزگاه حسه که وقتا گوتیجی اول باجار قامش لوجی مروفت کار بجه زیده 6 روزن کو نها یعنی خلق درد که و چالاکیان دا کو دنگی خود در بخینش خوانها جی وک وندی بینن ام لسریا ناف دولتینه کو بخواجی گنده خز نصیحه خریجکا و گند گر سیوار گله گنده در کنال سروری ارتکابن خلکن وان گندان نها در کتنا چالاکیه کش خاطش گو چالاکی روزانه هنه دانس به ده هبو نهاجی چالاکی وان هبو چالاکی وان بداوی بو لوی داره خلک داخوازا باشکنن روشا جیانی کردن هوا کاوندی بنن زاروک مزن خودین عربیان خودین ماتوران هر کس درکتنا کرب که خالو از دسپیک پیامات بگیرم داخوازا و چیه ایروج بو باشکنن روشا جیانی ایرو روش ون چی بیجن بانگا و چیه دسپیکم خیراتنا قناتا وقت کن و خیراتنا وقت کن براستی اموکا گندش سنجاق املاف کن بونا گنده سیحه گنده خریجکا گنده گری سویر گنده سهم حمل ورکون بونا ام بانگا کن بانگا خوا ام دگهنا جنرال مظلوم عبده ایرو او ایگو رجاوات مسلینه و ملد مسلینه ام تخوازن چاره سری که و ثمانیه و مازوت ربینه براستی ابو محک مازوت قطب والهر دبری يعني تشيكي جا غازت بمازوت نينا ام تشين حرد كرن اسعار جيكي يعني بو فوضى قصور يعني بدهايا بيازدهايا دوزدهايا ما بخو كريا اجي خدي قلابما وخدي كارم اد شغلم يعني وقتيغو از مازوت 8 بهاد كرم از كريا خوجي بها بستينو وي چاخي دبگري سر ملت يعني تعدى براستي الملت ام تخازن چاره سري كي جوي مازوت ربي بينن روشا جناتورانش بر مازوت که ما ساعتين كهرباء که بونه دنیا گرمه جبو وینها روشا و چای خودی اول زحمتی پرن يعني ابو 15 ساله ما
يعني ام دوی شورشا روج آباد ما ايش قالك شانديا ومتخازن ولاته خوب من ولاته خو جيان متخازن ولاته خو خوش بكن ومتخازن وقت به كهرباء هبه آب هبه نان هبه يعني براستي تشتي سركن الجون ملت جي يعني بيشتوي قايشه تخازي بشكل حد براستي وبانقام قوتيج مسؤوله تماما رايا حكومه ادم كيرا انو چاره سريكه جوي مازوت ربينه جن باريزگری حسکه و جنرال مظلوم عبد الهاب رو نشت بوج بو ویرا و شی بطایبت دنگ مروف بیجا نارین خلکه کرن ایجاد داخواست و جوان چی جبو بیگانی نوید خدي ابناء قابك باشا بس ام تخوازن وقع قوتيد بصر ارض الواقع يعني ام ببينن يعني نبس قوتنا بس ام تخوازن صر ارض الواقع ببينن وملت كاربي رحت جيانا خدر باسكي يعني هو مشترى قوتي براسي زحمتي برن تاثيرا خو الجيانا ملت سعيد يعني بمازوت جيان نابي ام بيج النبي بمازوت جيان نابي ما دك اساسيه يعني بهرتش بيفا جريدايه يعني ملت جيت خوازي قور حد جيانا خبك سپاس بو نرینا تا از نرینا یک دیجی بگیرم بله سردار کو مازوت کو ماده که اساسیه کو همو بشنجیان به وگریداینا چونو هاتن و همو بشنجیانش بو ویجی باندوره که مزل خلکت که دمه که کریزه که ابوریشی درکت یا کرم که خالو از نرینا تا بگیرم ایرو داخواز و چیاون ها چالکی اول و در بانگ واش کره اون چه بی سريدا خيراتنا وتكن جبو كرانا روداو راسي ون باشت كن شد تغطيه بمش بين اعتصام بن ون سريدنا ون جد تغطيه حمشت كن بس ايرم هاتنا جبو نرخي مازوت قلت كي هاتيه بلندكرن براستي بنزين جي قنينه بنزين جاري وصل رياض فروطن ب 12000 هاتيه سو 5000 مازوت قلت بها بوا دراسة شغل إيصال قالك حاصل جمستان زختي هذا برينا جوجن واناكي نان بهاكرين كري بهاكرين براسي قام كان روشك قالك زحمت زاروكي عالمي برشينا راتبي موظفة قالك كيما أم تخازن أفرات بلند بي نرخي مازوتي داكفن وطبعا عمدا ياخذ جينا ريفيريا خسر حكومه دمكي يا احمد الشارع وبشكي فيرو شاما ميزيني وسركفتن جوارا هبالي دالا باش بوال داخوازي سپاس ان شاء الله بله سردار افجی داخوازن خلکنا کو درکتنا چالاکیان نتنه ام بیشن مازوت و بنزین نان و گلک بشن جیان جیمروفت کاربجه بهابون چه بویا او داخواز کن کو لیوگرک لوانر خانواره چیکرن دا کو روشوانی جیانی باش ببه بله جودیالی نوچگانامه قاده بجاره کردن دنگ خلکه یکو طایبت کلداری روشا بهابون و نرازیبون وان جی ببینرین مرا پار وکر جودی گله سپاس جبوان آگاهیان کو تا جور و دنگ خلکه جی بما او ببینران را پار وکر هر هبی بری بینرین هجاف روشانه چالکین دوی چارچوبه در لسر آستا حریمیتین لدار خواستن به طایبتی ما گوت لناوا باشاری قامشتو روشانه چالکیتین لدار خواستن حتی گشتی آستا که کو سحر اجاره که در دکون دانین ایواری در جاره کردن جی خلک داد کون او داخوازین خواه به دنگ هری بلند دخوازن بگهنن آلیم پیوندی دار داکو بکاربند ناوا و روشا آلوسیا لسوریه دم و روشا جیانی هنه کدن باری وان سویکتر بکن مجخواست ام چالکیا کو هین ج قاده به نرین خلکی هین بو بنرین هجارا پار و بکن او ام نهاجیم به نوچا خو یا دریزدم دوام بکن ریوبریا دپوین گنم ین بروجیم ین لدری که دیار کرن کو دپو تجربه ریوبریا اشکره کر کو وان دست به والا کرنا وان کریا دا کو گنمین جوت کارن دنجی ور بگیرن جریوبریا دپوین بروج احمد نواف دیار کر کو کپاسیته یا دپویان 12000 تونه به گوتناوی دپو د دسپیکا دمساری ده به تواهی والنبون جبر کو نزدیک 6000 تن بر هما پارد انباران دمابو ناو دیار کرکو بری دست بکرنا ورگرتنا بر هما ایسال تنه نزدیک 3000 تن هاتنه والا کرن ناو دست نشان کرکو دپو د روژن داوی ده جبر هاتنا دخل نو به تواهی تجربونه جبر وی ریوبری لبندیه کو گنیمه د دپویان ده جبو دورین دن و گویزه ناو دازانین دپوین بروژه ج دورین گرکلگی او دیری که او گندین در دورا وان جی برهمان وردگیره مرکزا بروژ مرکزا کرینا گنما صوامع سیلو تنیتی دهنا سیاحتاوی 12000 تونن برین ها گنمی کفن 6000 تون تیده هبو او 6000 تون
ما طلبا شحنه كجبوم كاربن جنمينو بكرن عريكاريا ما كرن شحن كرن هناك شغله ما حمو خلاصنا كر 3000 ما شحن كرن 3000 وهناك مان بچکی گازنده واچه بون چما زوت جيبو هندك بون تقريبا دور 9000 تني مكري ونها محاولة كان جنم شحن بكن يعني شحن بآخرش بو أو نمين باري وكريا وقالك ندن تحويلات أجوار تشيتكن مركزي مهانات العلو هيا الحميس هيا ديرك هيا مركزا جرزيارت هيا جوارت حولنا ويدي تشيكي ولي تحويلات شفور تشيكي بسالانه دیپلوماین ریوبریا خواستر بون مجار نقاش لعف نقاش ده هفده هزران ده ایدی بداوی بون شامی دیپلوماین ریوبریا خواستر به آوه که فرمی ناسکر لعف نتن ناسکرنا دیپلومایانه اف ده همان دمیده ناسکرنا سیستما پروردیا کو بسالانه لروشاوی کردستان حاتیا آوا کرنه ایرو لگوری وی سیستمی بیتری 100,000 خواندکار ین دبستانی ناوین او آماده ده دخوین او به هزاران جی لزانینگه او پیمانگان پرورده دبینن گلو اف سیستم چاوا هاتا آوا کرن او ایرو گشتیه چه آستی نوچگانم جوانا جمعه به آگاهین تیر او تجی او منتاج حوالی ما حلوست علی راپوره که تایبت آماده کریم ام به هوره لطابلوی پرورده یا آل روژاوه کردستان بیک خاتیه تماشا بکن. شورش زمان شورش کو دهندر شورش ده دست بکر نه ساله کو دو لعوزده 13 سالانه حسکرین زمان به وستان به هدان کار و خدمت دکن اونهاجی هیدی بر بسر کفتنی و دچن لروجاوای کردستانی ایرو روش تایبت لحرم جزیره 1709 دبستان هنا دهندر ویدا 6221 خوندکار هین زمانی خود بن 6221 ماموستجی وان پرورده دکن لهرما کوبانیجی 300 دبستان هنا 3495 خوندکار جی دهندره وان دبستانه ده به زمان کردی دخوینن هر وها ده 1605 ماموسجی وان هینی زمان وان دکن اف هجمارا کومگوت تانی لسر آستا آمادهی و ناوینه للیور لزانینگه روج آوات تایبت 3153 خوندکار نهاد و زانینگهی ده دخوینن هر وکی 1449 خوندکار جی جناوا و زانینگهی در چونه لعالیه کدن به زانینگه دری خلبر کارمند ریوبری خسری کو خوندنا خونی وجو هشتنه بکر داورن خوندنا خلبر تمام بکن لگوری هجمارا کتیان هوا دا سیمده 3142 کارمند حاطنه ناو خلبر قید کرنه و نهاد ازمونا را در باست بر ایجار زانینگه کوبانی جی هیا زانینگه کوبانی لگوری هجمارا کو کتیان هوا دا سیمده 1200 خوندکار نهاد نوا و زانینگه ده دخوینه 900 خوندکار جی جناوا و زانینگه در چونه وکه زانینگه روش آوا زانینگه کوبانه جی دری خواه لبر کارمند ریوبری خسر بکریا دا کوورن خوندنا خواه لنوا و زانینگه تمام بکن لگوری هجمارا کو ریوبرین زانینگه کوبانه جبور و ناهی تیوی راگهان دیا 10300 کارمند ریوبری خسر دنوا و زانینگه ده هاتنه قید کرنو نهاد ازمونان را در باز دبن مگوت لروجاوای کردستانی 4 پیمانگه هنه یک جوان لقامشلو کود هندره ویده 307 خوندکار جی درچونه لحسکه جی یک هیا لهندره ویده 243 خوندکار جوان درچونه دناوا هر دواده نها حالی حاضر 900 خوندکار تیده دخوینن نتنه لیور لکوبانه جی 2 پیمانگه هنه دهندره وانده زنیزی 1000 خوندکار جی درچونه وزارت پرورده حکومت دمکیا شامی لگوری بریاره هجمار 1617 943 درباره باورنامه کو جهیل ریوبری خسر و هات نداین او بریارد بیجا همو باورنامه کو جهیل ریوبری خسر و هات نداین دیورن قبول کرد لیبلی
حسكر و دوستن زمان بویه که تنی نقایلن کرد بیجن حتی نیکو مافی کردان زمان کردان ده دستور سوریانو ده به فرمی نی نفساندن اوی ده پوشین خود دوام بکن. سروکا دستیا جن یا جزره روحات خلیل بحثا انتگره کرنا دستیا جن لروجاوی کردستان کر روحات خلیل دازانین کو اوج با پاراستان دستکفتین شورش جنان او انتگره دستیا جن دنوا تکلیان دنوگوت ام دکارن به دستیا مالبات او شینی یا سوریه را انتگره ببن جبر کو مجارین کو ام جبو ویم دخبت نیزی هبن تکوشنا جبو آواکرنا جواکا دادمندی ترجی دوام دکه. د انجام تکوشین و خبات جن دبو گو بنگه کوچ دسپیکی هبو گو یعنی وقت دستک تایبت بجن به آواکرن بگو من دو چند سالن داوید جی یعنی با 14 سال گو درباس بونجی دستکفتین به دستیجی پر هبوند آلین جنده نهاجی وقت ارکمجی جمت خواستن گو ام پاراستن و دستکفتیان جی بکن و ام وقت دستیا جنجی انتگراسیون و ناجی چه ببی بو فرمیت آویجی بهتر چه ببی اجبر وی که مهنک تکلیه خواکرم با آلیه حکومت شامیده اجبر دستیاجن لوی داری وقت ناوی دستیاجن تنبو مهنکی هودارین خودان گو ام مهنک لیکولین بکن دستین یعنی مدیریاتن هبن هنکی نزیک بون آمد آلیه کارد هبه ما دستیا مالبات و شینی ما دیتن یعنی که مجاری زاروک و جن لگل وانا بشک شکاری وانا هیه ما چند ام بیجن وقت تکلیم بهفر کرن و همجی جوینک مال شامیجی چهبو بواناره وک بدستایرم دستای مالبات و شینی مجارن ما فرحت نقاش کرن دستکفتین شورش هاجن حمید حمی آلیان دش خو گرکت هفتی آوری دجی جوینک ما دجی الشامی چهبه اجبوگو ام وک روشا تالی ام نقاش بکن و بکرنا في دستيجي يعني باريزجها حسكجي بذكرن يعني أمكارم بيجن حطانها وك دستياجن كار باش تمشاندن داليا تجرسيوني ده ليه مجارن ديهنن يعني تاني وقت دم جا دستياجن ويتهري نكش برجو بقشتيجن ام گرکتا کوشینا خو بکنش بود دستکفتین گوهن ام بارز وقجه اشخال بارزگها حسکه بین ها اوجه جیته چکساس کرن اجبو گو وک دستا يعني ناف جیته گوهرتن شخو ناوی دستا جن و مالبات و شینینن يعني پیشنیار گو مشاندن اون وجه جی لوی داری دمینه وقو ما قلت هنك هيكلياق وهي الجموانان هين يعني مثلا هنك ما كاتب هن الجموانان جمعت هنن ام فاناجي لي خو ام زيده بكن و كارمندين جو هيجي الغوري وبلا بكن وقو ما قلت برانيا ويناي جو جرينجي ام دنيدي مساله جن و زاروكن ابي حرضو بمينن تايبت مجاري جن قريداي دسيد مينن مجاري زاروكا مثلا بالكي حضانات هنن حمزقه بالكي مثلا مال زاروكا هي افجي نها نقاش تكرن هاجرد سيستم وانادت هنا بام هندسه ديب جريد سن وك جنين دهندري سوريا بقشتي دجي يعني هم خرط كرنا خد اليه سياسي دد اليه دبلوماسي دد اليه ابوري دد اليه جواكي دد هفقرتنك ما خرط شي ببيت في الي دج بوم كاربن سيستم بابك سالاريه ام بدن اليكي همجي ناس كرنا جن وعدالة جن ام بجن افراندنا جن بيك وريش بقو جواكك بعدالت جي ام قاربن اندام انسیاتیف آزادیا ریبر عبدالله اوجلان از سوریه یوسف ملا درباری پیواجویا آشتی و جواکا دموکراتیک لباکوری کردستان و ترکیه تیمشاندن دا آخوی یوسف ملا دیار کرکو هبون قانون مسوگریا راستقین آب پیواجویا آواکرنیه اوگوت آزادیا فیزیکی یا ریبر عبدالله اوجلان دی ببه قناخه که جبو بداوی کرنا شران هر وها خواست گاوین جدی ده چارچوبه پیواجویا آشتی و جواکا دموکراتیک ده ورن آویتن. روسیه گوارتنی دروجاتا نوین بچیدن گرینگیه وی هیا گو ایرو دوزه هری مازم چارخلا و صدا یا گو دیروکا بی وی بگاری و آرامی و آشتی و جواکا دموکرات پیش بخی دورده او دوزه سروک آپویا نوی ایهیوی برکت ناویش حبسی او پروژه گوی دست بکریا او دوری سال هناك او پیواجو هناك انجام بده يعني
جبولوجي چقاب سالك مثلا او قاوي دولتا ترك جديتاوي نبو كتبابي جبوا زاغوني بين دانينجي او بين سكرنجي و تندري برلمان داري كرنجي وارچبي او زاغوني ها وبي چارچوبا خبات و كاري بي جبو بي واجوايا جبر مثلا هايو مزاغونك نبي كسي كرد اي خبات يمكن دوی مجارده اي انسان دركبي شارعي جوينا چيكي رمشنين برفرة چيكي ناف ملدا يعني تصريحنا بدي بيقرتن جبولوجي جبو ما في هر انساني باراستي بي اشترفي اي كرد وكا كرد وهزي كردي وتياراتي بي وحزابي افزاقون قلتي مهمن او قماناها هيندني ليه دركتنا سروكابو مسوقر كرنا انه او دولتات تركيج آلية خذا وكا تشتكي انه قابة كتابيجي جبو وكا كرداجي او راحتي تشيبي انه سروكيما برداية و افقاوي انجام بي وجبو تركيجي جملتي تركي رجي انه فا بدايتا او شر بيرا وسطانجام كي ديمقراطي دندري دولتات تركي دا تشيبي ودولتك يعني ام كارن بيجن سرخيني رابوية سراوانا كبير وي زحمت بي يعني بي تنظيمها هيبيا قال لي دو تركيا دجيان كي هيفيه قال لك هنا هيفيه ماجي وك كرداجي هنا جبو هالوستا كرد شارسريكا بردوام بها یکیتیا طبیبان ترکیه 78مین کنگره خویا مزند لپایتخت ترکیه انقره لدار خست هفسروکی گشتی دم پارتی تونجار باکر هان لکنگره آخوی اوگات آرمان جوان آواکرنا کمارک دموکراتیک کو همو ولاتی به ماف او آزادیا خوا وکهف بجین. د کنفرانسی ده تونجار باکر هان گوت یکیتیا طبیبان ترکیه ده تکوشنه که جبو دموکراسی آشتی او مافی مروان ده جهه که گرینگ دیگره. باکران ده پیام خود اشارت به گرینگیا دموکراتیک بونا کمارکر او افتشتانی زمان. امی به هفره تی بکوشن او کمارک دموکراتیک آوا بکن. کمارک کو تو کس نه گرتن آن بنچاف کرن او همو ولاتی به ماف او درفتین خواه وکهف بجین. بریاوی سروکی کنسیا ناوندی یا طبیبان Alpay Azap ji balkişan li ser pirzirêkên pergala tenduristiya li Tirkiyeyê wî got divê mafê gihiştina tenduristiye ji bo hemû kesan wekhev be û daxwaza berdana kesên girtî û bincavkirî kir. Di kongreyê de her wiha serokê giştî yê Gelecek Partî Ahmed Davutoglu, serokê TP Erkan Baş û serokê MHP Said Aslan jî axaftin kirin. Di navbera Davutoglu û Said Aslan de jî li ser gotinên berê yên derbarê komkujiyan de nîqaşên Kurd derketin. Kongre bi axaftinan dewam dike, encamname jî wê sibetê payîn bê parvekirin. Şimdiden kongreye başarılar. Konseya Ewlekariye ya netwên Yekbûyê dema erka hêzên aştî Parêsiya li girê Golaniyê Sûriyeyê dirêj kir. Di biryarê de derbasdariya peymana agirbestê ya 1974 hate bibîrxistin û bang kir ku li herêma tampon leşker nemînin. Konseyê doh civîneke taybet ya li ser mijarê de careke din biryara xwe nîşanda. Di biryara xwe de konseyê dubare kir ku peymana agirbestê ya 1974 di meriyetê de ye. Her wiha pêwistiya bê hebûna leşkerî ya li herêma tampon careke din dubare kir. Nûnerê daîmî yê Sûriyeyê li netwên Yekbûyî İbrahim Olabi piştî biryarê axivî û diyar kir ku Konseya Ewlekariya Kanûna navnetweyê ji nû ve piştrast kiriye. Olabi îdia kir ku Sûriye İsraîl bi eşkereyî peymanê bin pê dike û got Sûriye berpirsyariyên xwe bicêhtîne. Niha dora İsraîlê ye. Girên Golanê demeke dirêj e ku yek ji mijarên ewlehiyê yên herê hesas di navbera Sûriye û İsraîlê de ye. Belê her bi rewşa li herêmê em dewam bikin ve carên berê xwe bidin Lubnanê gotûbêjên krîtîkên di navbera İsraîl û Lubnanê de li Washingtonê dirêj bûne. Plana herêman pîlot ku vekişina artêşa İsraîlê pêşbînî dike li ser maseyê ye lê belê alî hîn li ser sînor demên diyarkirî û ewlehiyê negihiştine xalekiya hevpar.
گرا پنجمین دانوستاندنان دنابرا اسرائیل و لبنان دا کو به ناوبینکاریا دولتین یک بوین آمریکای تکرن کت روژا خویا چارمین. تی پایین کو دانوستاندنین ده سی روژین بیده بقده لی ناکوکین دنابرا آلیان ده دانوستاندنان دریش کرنه. مجاره هری سرکی یا لسر ماسیه پلانا هریما پیلوتا کو وکشینا گاو بگاو آرتشا اسرائیل جباشور لبنان پیش بینیدی که. لگوری پیشنیارا دولتین یک بوین آمریکایی ارتشا لبنانی دل هند ورین کو اسرائیل وارا بکده وارا بجه کرن. گر پلانا پیلوت سرکفتی به چارچوبیا وکشینه دی برفره ببه. لیبلی آلی هند سر وکشینا لکیجان دوران چوانیا دیار کرنا سنوران او چه دمده پیواجو بشوپینه لحف نکرنه. دوینا بریده سروک حزب الله نایم قاسم داخلینی یک نودا. وی گوت دوی اسرائیل بی کو شرط دست نشان بکه جهمو خاکا لبنانی وکشه. هم وقتی وان دانوستاندنان ارتشا اسرائیل راگاند کو چار لشکرین وی ده شرکی لباشور لبنانی ده بریندار بونه. ده همان دمیده ایرشین هوایین اسرائیل لدجی دورین لباشور لبنانی جی پیک هاتن. لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية وإيقاف العدوان جوا. تفی پیمانا نابرا دولتین یک بوین امریکا و ایران ده هاتی امضا کرن جی آلوزیا لتنگاوا هرمز کو که تنگاوا بازرگانی جهانی جی تدیتن دوام دیگه ایریشی کشتیه که هاتا کرن او نتوین یک بوی در بازبون دا راوستاندن. پیمانا کو دنابرا دولتین یک بوین امریکا و ایران ده هاتی امضا کرن و که گاوه که گرینگ بر به داوی کرنا شروط دیتن. لیبلی پیشکتنه که داوی ین لتنگاوا هرمزی نشان دادن که خطریا لحرم هینا جی بداوی نبویه. ریک خستنا دریاوانی یا ناونتوی یا که سازیه که نتوین یک بویه و گوهستنین بیتری 11,000 کشتیان دا راوستاندن. ev yek piştî êrişa li ser keştiyekê pêk hat. Herçendî êriş di qurbaniyan de çê nebûn jî fikarên ewlehiyê ji nû ve derketine holê. Her çi qasî berpirsên Amerîka îdia dikin ku Îran li pişt êrişê ye jî taran ragand ku ji bo derbasbûna ewle di nava tengavê de divê keştî rêyên diyarkirî bişopînin. Di heman demê de Tengava Hormuzê yek ji mijarên herî kritikên di pêvajoya danûstandinên şêst rojiya di navbera dewletên yekbûyên Amerîka û Îranê de dimîne. Îran dixwaze ku rêkeftina derbasbûna azad a berî şer were gurkirin û were pêkanîn. Di heman demê de Washington û welatên Kendavê dibêjin ku divê gera azad û bê şert û merc di tengavê re dewam bike. بری بینرین هجا امبری خوابدیم پارزمینا امریکا باشور پشتی ریز ارتشین لونزوئلای پیک هاتی بیلانچه قربانی آنجا هم به هر ساعت کرم زیده ترتبه راداران را گاندون که هری کم حتی نها نیزی 600 کسان جیانا خواهش دزدانه دسری دا آلمانیا او دولتین یک بوین امریکا گلک ولاتان دست بشاندنا آلیکاریه کرنه. هجمارا كسين كود عردهجن ببليا 7.2 و 7.5 بلاي دكو بستوچار حزيراني لباكور و ناوندا فنزويلا رودا ينزيد دبا دا انجام عردهجن كوسيونه ثانيان بيك هاتنا دا حتنها بين صدو هشتي و نحكس مرنا. وزير تندرستي كارلوس الفارادو لسر تلفزيون الدولة راغهانتكو هجمرا مريان آبري زيدابويا. ¿Qué es la vida humana? ¿Qué es la salud humana? بري سروكي بارلمنتوي خورخي رودريغيز راغهانتوكو هريكيم صدو هشتي و هشت كس مرنا و 1500 كس بريندار بونا. 1.520 personas heridas. زيان بطايبتي لإيالتا لاغوايرا غرانا
وزیر کارên hundir Diosdado Cabio diyar kir ku zêdetirî 70,000 malbatên li herêmê bandor bûne û gote em ê we bi tenê nehêlin. Ev jî dîmenên kêliya erdhej ji pêk hatî kesên di balafirê de ne. Tîmên lêgerîn û rêzgarkirinê ji Almanya, Meksîka û welatên din berê xwe dane Venezuelayê. Tîmeke lêgerîn û rêzgarkirinê ya ji 5 kesan ji Almanya digel 4 kûçikên lêgerînê îro berê xwe dane wî welatî. Und der 17.05. ist Seroka rêxistina parastina sivîl a Alman Sabin Lakner got. 72 saatên pêşîn pir krîtîk in. Em hîn jî dikarin gelek kesan sax bibînin. Serokê dewletên Yekbûyîna Amerîkayê Donald Trump ragihand ku welatê wî dê piştgiriyê bide Venezuelayê. Fermandariya başûr a dewletên Yekbûyîna Amerîka şandina keştiyekî veguhestinê. Keştiyekî şer a piravê û çend balafirên veguhestinê ragihand. Washington herûha $150 milyon alîkariya din seferber dike. Ji vîya wê $100 milyon ji bo ofîsa netewên Yekbûyî ji bo koordînasyona karobarên mirovî bike. Kanadayê jî ragihand ku ew ê $5 milyon alîkariyê bide. Saziya Jeolojîk a dewletên Yekbûyên Amerîkayê ragihand ku piştî du erdhejên mezin herêkên 20 erdhejên paş erdhej hatine tomarkirin. Ev erdhej di 100 salên dawî de yên herî bihêzin ku li Venezuelayê hatine tomarkirin. Ankara amadekariyê dike ku di meha tîrmehê de mazûvaniya lûtkeya bilind ya NATOya ku wekek ji lûtkeyên herî krîtîk bike. Beriya civînê sekreterê giştî yê NATOyê Mark Rutte got peymanên parastinê yên bi milyaran dolarî di rojevê de ne. Hemû çav li civîna bilind a NATOyê ne ku wê di 7 û 8 tîrmehê de li Enkarê were li darxistin. Sekreterê giştiyê NATOyê Mark Rutte ragihand ku di civînê de peymanên parastinê yên bi 10 milyaran dolarî dê werin ragihandin. Rutte diyar kir ku serdema nû di pişesaziya parastinê de wê dest pê bike ji ber ku heval bend lê çûna xwe yên parastinê zêde dikin. Civîna bilind a li Enqereyê wê her wiha piştgiriya dewam a ji bo Ukraynayê û peyama hevpeymaniyê ya astenkirinên ronî bike. Hem wextî vê peymanê wê bûyereke balkêş li Enqereyê jî pêk hat. Li gorî Reutersê Serokê Amerîkayê Donald Trump bi fermî Kongresê ji firotina motorên balafirên şerya kan a Tirkiyeyê agadar kiriye. Tê gotin bihayê van bêtirî $700 milyon. Her çi qas Kongre hîn jî firotin dinirxîne, ev gav weke peyameke girîng tê dîtin ku armanc dike ku hevkariya parastiniya di navbera Enqere û Washingtonê de xurt bike. Tê payîn ku radestkirina destpêkê ya balafirên şer a netewê ya yekem a Tirkiyeyê kan bi van motoran werin xebitandin. Awropa bi yek ji germahiyên herî dijwariyên dîroka xwe re robiroye li gorî zanyaran germahiya herî bilind êdî ne bûyereke xwezayî ya hewayê ne lê encameke eşkere ya guherîna avhewayê ye ku li bandora xwe li mirovan dikeye. Analîst nîşan didin ku germahiyeke bi vê rengî bê germbûna gerdonî hema nepêkane. Li Brîtanyayê germahiya rekor bûne sedema merinan di heman demê de qutbûna elektrîkê û girtina dibistan û cihên çandî jê di rojevê de ne. Li gorî lêkolînan stresa germê li sedan bajarên li seranserê Ewropayê gihiştiya astên krîtîk. Zanyar teqez dikin ku belavbûna gazên Sarayê ji komir, petrol û gaza xwezayî gerektirkê bi qasî 1.4 Celsiusê li gorî serdema berî pişesaziyê germkiriye. Hişyariya yekdeng a pisporan eşkereye û ev wiha dibêjin. Heke emisyona
گردونه نین کم کرن گرماهین رکورد ل اوروپای پیتر ببن او مرنجی و هر کو بچازده تر ببن جبر گرماهین هی لسرانسری استا اوروپای تیگوتن به صدان کسی جیان خوش ده زایه فرانسا، اسپانیا و ایتالیا دریزا پیشین ین وان قربانیان دتین. بری بینرین هجم لبر دیگه جین داویه بلتنا خود بجین حتی جاره کدین ورین پیشیا و هر شاد بختار.